Mhla ka 26 kutabe kuyi Thursday. Namhla ka 27 ngabe ngisegoli eProtea Glen eSoweto. Bantu labafuna dokotela nalabafuna kusithakala. Bonke laba solo bamfonela abatshela ukuthi abakhona asala ba register nga 500 rand. Asibonani ke la khaya ungaka register. La khaya nje uya register before uqale ukubonakala. Thina attend abantu labakhona esigodlweni. Attend abantu labatiwa ukuthi bayeda batowendana. That's why ungabe usuyamangala mangabe singasaku attend kanti sokhona. Sicela ukuthi uregister yebo isikhathi sincane but ufuna understand babukele emakhaya ukuthi vele nje dokotela njalo ekuphela kwenyanga every month end usuka akhona lapha eProtea but ke vele sisebenzisa lama data bomhla ka 20 kusukela ngale kwamhla ka 25. So uyakufona ubuthi udokotela udaneni eGoli. So sidabe sikhona ke Thursday wamhla ka 26 na 27 sidabe sikhona Friday. Nasisuka lapho sesiqhubekela lathi ngala sidabe siseswatini. Nasifika eSwatini nakhona abantu bakhumbula ukuthi eSwatini soyatholakala umlinga sencobo. eSwatini seyatholakala inqaba yamadoda. eSwatini seluyatholakala luhlanga lwemali. Sekusekutheni uarrange njani nadokotela. Uyaqhubeka umfonele enombolweni yakhe let's 0606394357. I-account number yadokotela uma ngabe ungala eSouth Africa ithi 1020 7940965. Udanje straight kudokotela leto into letimbili. Udokotela kanayo eFacebook. Nasomthola kuFacebook sozama so advertise ngilama emadoda afaka inombolo tawo. So ungakulaleli ke lokho. Sebenzisa lokhu lanako udokotela. Umthola ku YouTube, ungamthola mhlawumbe na ku TikTok, ungamthola la enye indawanyana but hayi ka Facebook. So uthi ke dokotela make sure ukuthi uyabhukha. Ungasuki ekhaya ungaka contact idokotela umathise ukuthi utawube ukhona makube kuhle emakhehla.